OLUNGA kahina mo ako na maupuna. Wala malo komunio Kepotami, Ketawi, ako kapahin dahil ay kulingawe lagi, Boruy, kahit kulingawe. Wow, solo, malo akita, kahit kapil matuan ni komunio Kepotami. Malo apita si Opa Yakara, o si bahay humong oa to na bahay Yakara. Papa kita lu na para osi ko ini, papa pengayan pe, papa kita nau, aja hanya mau kakalo, mafusi ape, ala waya kalo, mafusi yang pinono, kita nau pe, malo apito osi mea mai, famili, kai ngamai mahen. Tatau mwenye pia mahalo kwa pia siaona kalo mtafadhali tukitonga kwa hiyo nilipotoa kodi ku mako university ya mahalo kwa papel kia kalo ni ngawe helo tu kapehe ni siasi mo kolo tuana olava si na makalo pa ni hape ka foki wako alo fakaos ni ako programa ko instituto Takuilawe ya na taksi tafia Takuilawe ya ko ya pamalo mamuna ya mo ki family pamalo lang ya to mo me amai to mo time mo me amai patan ko akalo ko mo oka ko tuite wiro ko to ape kalo kai ko maya takalo mo ofa ko ya pe malo awani kwe tangan okalo ini ko ini o fa malo Veronica o la vai di como okalo malo ka Veronica malo apita tutai kai me amalo o tokon mai okalo ko ya pe malo apita Yeah.